Yes, reka anongere basuze kembi furize kugira ibihe byiza ikaze kuri mwese muri aya makuru. Turi kuwa kabiri ni tariki ya mbere Nyakanga muri uyu mwaka w'2025 turi mu gitondo cya kare mbere yo kwinjira muri gahunda z'umunsi mbere yo kujya mu kazi, ariko uyu munsi ni konji, ariko abafite akazi batajya bagira konji nkatwe mbere yo kujya muri iyo gahunda. Nyaberera tubanze dusangire amakuru aramutse muri iki gitondo. Namakuru yagiye kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano kwibendera nitwa Mukadare. Kaya makuru rero babwire ko turaza kubabwira ibijyanye nuko Perezida Kagame yamaze gutumirwa kwa Trump, ni ku mpamvu zijyanye n'ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo muri aya makuru. Turaza kugaruka ku by'igitero cya drone cyagabwe ku munsi w'ejo mu Minembwe. Societe civile yo muri bice yamaze kurakara cyane, kandi biravugwa yuko iyi drone yagabye bitero ahangaha ngo yaba yaraturutse mu Burundi ikambuka Uvira ikamanukira aha mu Minembwe. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kubabwira kandi ku bijyanye n'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri Turiyese. Hamaze gutangira gukorwa iki niki abayobozi barimo gusaba niki inzego zirimo gusabwa. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Ku mirongo y'urugamba imirwano yongeye gukomera ndetse iramutse ifashe intera yo hejuru hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kurebera hamwe aho imirwano yiramukiye, ariko tunarebe n'ubukana imirwano yiramukanye. Turaza kandi kubabwira ko Loni yamaze guhagarika ibijyanye n'iperereza ku byaha by'intambara muri Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba. Turaza kurebera hamwe impamvu y'iri hagarikwa y'iri perereza. Martin Fayulu mu nyapolitike ufite izina rikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze kuzana uruhande rundi ku kibazo cya FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza ngo uyu mugabo we yazanye ibiki? Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza ariko no kugenda tubagezaho andi makuru atandukanye, n'amakuru atari buze kugutwara umwanya munini kubera yuko mu rukerera tuba dukubita tubangura tubagezaho updates ziba ziramutse, hanyuma ubundi tukaza kugaruka mu buryo burambuye makuru. Reka rero mbere nyuma yo kubaha ikaze mwese hano muri aya makuru, nyuma yo kubibutsa kandi gukora like niba ugeze hano, nyuma kandi yo kubibutsa guterekaho subscribe niba uri mushyashya hano ku Ibendera TV. Nyemerera tubigenze gutya, bundi mukanya tugaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Dutangira aya makuru, reka tubabwire ko Perezida Kagame w'u Rwanda yamaze guhamagazwa cyangwa se guhabwa ubutumire bwo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nukubera iki? Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumiye i Washington ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Trump akaba yamaze kubatumira, no kuvuga abagabo bombi ngo baze mu bijyanye n'ubundi n'amasezerano ku bijyanye n'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
kuwa gatanu amasezerano yashyizweho umukono na minisitiri w'ububanyi n'amahanga no kuvuga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe n'uwa Kongo Therese Kayikwamba Wagner. Perezida Trump rero akaba yamaze gutumira Perezida Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo abaze gushyira umukono urambuye cyangwa se umukono twavuga ko ari finali kuri aya masezerano. Perezida Trump kandi akaba yamaze gutumira aba perezida bombi ndetse anabashimira ku kuba barashyize ubushake mu bijyanye n'aya masezerano nk'intambwe yo guhagarika amakimbirane yaramaze imyaka myinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta gihindutse rero mu kwezi gutaha, no kuvuga muri uko kwezi twamaze kwinjiramo kwa Nyakanga, no kuvuga ukwezi kwa karindwi, abakuru b'ibihugu byombi barakirwa muri Maison Blanche Washington DC mu ruzinduko rwitezweho kuba inzira y'ubufatanye hagati ya Kigali na Kinshasa, by'umwihariko ku bijyanye no guteza imbere ibijyanye n'umutekano ndetse ariko n'ibijyanye no guteza imbere ubukungu, byose babifashijwemo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiyobowe na Donald Trump kugeza amagingo aya ngaya. Reka twihuse twerekeze ku mirongo y'urugamba. Imirwano yikomeye yongeye kuzinduka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana habyutse imirwano ikomeye hagati y'ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni imirwano rero yongeye gukomera kandi akaba ari imirwano imeze nabi cyane. Imirwano ikaba n'ubundi bivuga yuko irimo kumvikanamo ibiturika biremereye. Aya makuru yaragaragaza ko iyi mirwano iramutse mu duce twa Amunguri na Kikuro, n'uduce twombi duherereye muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru, habarizwa rero muri grupoma ya Kihondo, mu gihe no kuvuga utu duce turamukiyemo imirwano. Agace ka Akamunguri kabarizwa muri grupoma ya Kihondo, mu gihe Kikuro yo iherereye muri grupoma ya Tongo ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imbunda ziremereye n'izoroheje zirimo kumvikana muri iyi mirwano iramutse hagati y'impande zombi. Ni imirwano rero yatangiye ahagana isaa 10 zo muri iki gitondo, akaba ari imirwano rero bivuga yuko n'ubundi ngo yongeye gutuma abaturage bo muri ibi bice bagira ubwoba bukomeye cyane. Iyi mirwano kandi imaze iminsi ibera muri ibi bice. Mu cyumweru gishize nabwo yari yabaye, aho amazu agera kuri 6 yatwitswe hitwa Karambi. Akaba rero ari imirwano yongeye kuramuka kandi akaba ari imirwano ikomeje kugenda izamura intera muri ibi ibice n'ubundi. Ngibyo rero ibyo twababwira, ikaba ari imirwano n'undi yongeye kuramuka kandi ikaba iramukanye imbaraga zikomeye cyane. Reka rero tugaruke ku bijyanye n'igitero cyagabwe ku munsi w'ejo mu Minembwe hakoreshejwe drone. Ni igitero tubabwira yuko societe civile iyo muri bice yamaze kucyamagana bikomeye cyane, ndetse yamagana uruhande rurwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ibi bya societe civile, nyemerera tubanze turebere hamwe ibijyanye naho iki igitero cyaturutse. Amakuru aturuka muri bice bya Minembwe ahazwe mu murwa mukuru w'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko iki gitero ngo cyaturutse mu Burundi, aho drone ngo yaturutse mu Burundi ikambuka Uvira mbere yuko itera ibisasu ha mu Minembwe bigakomerekeramo abasivile benshi cyane
ndetse kandi bikangiza n'indege ya gisivile yari itwaye imfashanyo z'abaturage aha muri ibi bice. Ibi byagarutsweho na Moise Nyarugabo wabayeho umudepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yavuze yuko iki gikorwa ari igikorwa kigayitse kandi cyo kwamaganwa bikomeye cyane. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, yagize ati mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 30 Kamena muri uyu mwaka, abanyekongo ubwo bizihizaga isabukuru y'imyaka 65 y'ubwigenge bw'iki gihugu cyabo, leta y'Kinshasa ibinyujije ku ngabo zayo FARDC yohereje drone itera ibisasu mu Minembwe bikomerekeramo abasivile inangiza indege yari bagemuriye ibiribwa. Ibi rero nibyo kwamaganwa kubera ko mu gihe bamwe barimo kwizihiza ibijyanye n'isabukuru y'ubwigenge, abandi bo bari mu marira. Ibi rero nagahinda kandi nibyo kwamaganwa. Uyu mudepite ukunze kuvugira ubwoko bw'abanyamurenge nta guca ku ruhande yakomeje agira ati abaturage ba Minembwe bamaze imyaka myinshi bagoswe, ntabwo rero bigeze babona ubufasha bw'ikiremwamuntu nubwo babusabye inshuro nyinshi. Uyu mugabo yakomeje avuga ko muri ibyo bihe abanyamurenge banyuzemo bigoye, babyambuwemo ibyabo ariko ngo anabyamburirwamo ubuzima. Akaba rero anakomeza yamagana iby'iyi ndege ya gisivile yarashwe ahangaha ku munsi w'ejo, ndetse ibi byose biturutse kuri ibi bitero byagabwe igisirikare cya leta ya Kongo FARDC binyuze kuri iyi drone. Drone n'ubundi ngo yinjiye muri ibice bya Minembwe igatangira kohereza ibisasu. Uyu Nyarugabo wahoze ari umudepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko iki gikorwa leta yakoze kigize ibyaha by'intambara ngo kuko kibasiye abaturage mu gihe cyakabaye kibasira abo ku ruhande rw'intare za Sarambwe, niba koko ari bo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga yuko irwana nabo. Ngibyo rero mu gihe rero uyu mudepite avuga ibi ngibi, reka tubabwire ibyo sosiyete sivile yo itangaza, dore yuko yagiye hirengereye ikamagana ibijyanye n'iki gitero. Sosiyete sivile yo mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaganye byimazeyo iby'iki gitero cya drone cyagabwe ku munsi w'ejo mu Minembwe. Iyi indege rero ngo ya drone yagabwe hasi yoherejwe ahangaha mu Minembwe ikagaba ibitero, ngo yarashe indege yari igenewe ibikorwa by'ubutabazi irangirika burundu. Ni mu gitero nyine cy'izi ndege zitagira abapilote drone cyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ni igitero rero sosiyete sivile ivuga yuko ari cyo kwamaganwa. Uwitwa Mufashi Santos ni visi perezida wa sosiyete sivile muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Fizi, avuga yuko ngo ibi byabereye mu Minembwe mu misozi miremire yo mu karere ka Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, aho agira ati ibisasu byarashwe n'abanzi byakomerekeje abantu babiri mu mudugudu wa Gishigo kandi bihindura ivu indege y'abasivile yari yaguye nabi ku kibuga cy'indege cya Kiziba ku munsi w'ejo hashize ku mugoroba. Ibingibi rero bikaba bituma uyu mugabo Mufashi avuga yuko bamagana bikomeye cyane ibijyanye n'iki gitero. Avuga yuko ngo iki gitero ari icyaha cy'intambara, aho rero ngo cyamaganwe byimazeyo.
ngibyo rero ibyo twagarukaho kuri iki gitero ni igitero abantu benshi bakomeje kunenga banagaya banenga izi ngabo za FARDC zagabye iki gitero. Ngibyo rero ibyo twagarukaho ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Reka rero tugaruke ku bijyanye n'umutekano mukeya n'ubundi wongeye kumvikana muri teritwari ya Ituri. Ni ibikomeje kuvugwa n'ubundi umutekano muke ukomeje kugaragara muri Ituri, cyane cyane mu karere ka Jugu nyuma y'ubwicanyi bwabaye ku musozi wa Jangi, wamaze gutuma abantu bagira impungenge zikomeye z'uko ahanga ibintu bishobora kuba bibi cyane. Senateri Jean Amanisa Saidi wahoze ari guverineri wa Ituri mbere yuko hashyirwaho ita dosiyeje we asanga kugira ngo ubutegetsi bw'igihugu bwubahirizwe neza hakenewe ibitero n'ingamba zirambye za gisirikare bikomeye ku mitwe yose yitwaje intwaro, yaba imbere mu gihugu cyangwa y'amahanga ikomeje kugenda igaba ibitero aha muri Ituri. Avuga ko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro muri Ituri bitagomba gufatwa nk'ibisanzwe kuko bishingiye ku makimbirane ashingiye ku moko kandi bikaba byibasira ubuzima bw'abantu. Rero ko mu bijyanye no gukina bakinira ku bantu babarasa babica, iyi nta mikino irimo, ahubwo iki kibazo gikwiriye gufatwa nk'aho ari ikibazo kiri seriye. Akaba rero yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kumanura abasirikare bagahabwa misiyo na gahunda zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Agasaba kandi ko ibingibi bikorwa vuba kugira ngo n'ubundi abaturage bagire umutekano urambye. Twihuse reka tubabwire yuko Loni yamaze guhagarika ibijyanye n'iperereza yakoraga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni impamvu batangaje bavuga yuko impamvu ngo batagikomeje iperereza ku byaha byakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ari ukubera ikibazo cya mikoro. Niba mikoro yageze no muri Loni, iby'abaturage biraza kugenda gute? Komisiyo yashyizweho n'umuryango w'abibumbye ngo ikore iperereza ku ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu n'ibyaha by'intambara bivuga ko ngo byakozwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntigishoboye gukomeza akazi kubera ikibazo cy'amafaranga yo gukoresha mu biro bishinzwe uburenganzira bwa muntu by'umuryango w'abibumbye, nk'uko bigaragara mu ibaruwa iherutse gushyirwa ahagaragara. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu cyangwa se komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu rero ikabivuga ko ngo ifite ikibazo gikomeye cy'amafaranga cyatewe n'ibihugu bimwe na bimwe byananiwe kwishyura neza imisanzu yabyo, hiyongereyeho igabanuka rikomeye ry'inkunga yatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Muri Gashyantare, inama idasanzwe y'akanama k'uburenganzira bwa muntu i Geneve yemeje gushyiraho ubutumwa. i Geneve ni mu gihugu cy'Ubusuwisi. Iyi rero yemeje gushyiraho ubutumwa bwo gushakisha amakuru na komisiyo ishinzwe iperereza ku ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu, harimo ubwicanyi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'imijyi ya Goma na Bukavu nyuma yo gufatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kuri uyu wa mbere ushize rero, Alex L. Jundi ukuriye ishami rishinzwe gutera inkunga iperereza muri komisiyo yabwiye inama idasanzwe y'abagize akanama kajyanye na Loni ko iperereza
ngo ibyagaragaye mu iperereza ry'ibanze birimo ubwicanyi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina hamwe n'andi makosa, ariko ngo iri perereza ntirigikomeje kubera ibibazo bya mikoro. Eri Judy yavuze ko amafaranga ibiro byari byarazigamye yashize nyuma yo gutanga miliyoni 1.5 z'amadolari ya Amerika kugira ngo hatangire ubutumwa bwo gushakisha ukuri kuri ibi byaha, ariko ngo magingo ya nta bushobozi bundi buhari kugira ngo iri perereza rikomeze. Bivuga yuko ngo kugira ngo iri perereza rikomeze, iyi komisiyo ikeneye agera kuri miliyoni 3.9 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero bikaba byamaze kuba imbogamizi, ndetse binavugwa ko iri perereza ngo ryabaye rihagaritswe. Reka twihute n'aya makuru. Fayulu wabaye umunyapolitike w'izina rikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gusaba amahanga ubufasha ngo bwo gukemura ikibazo cya FDLR. Ni Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mbonize rero bakaba bavuga ko mu gihe ngo nta bufatanye cyangwa se inkunga y'amahanga itanzwe ngo ikibazo cya FDLR kugira ngo gikemuke bizaba ibindi. Uyu munyapolitike akaba ibi yabigarutseho mu ijambo rijyanye n'umunsi w'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagejeje ku banyekongo kuri uyu wa mbere, ni tariki 30 Kamena, ni ku munsi w'ejo, ubwo rero yagezaga ijambo ku baturage b'abanyekongo. Kuri uyu wa kabiri rero tariki ya 2 Nyakanga nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kwizihiza imyaka 65 imaze ihawe ubwigenge n'abakoloni b'Ababiligi. Uyu Martin Fayulu rero akaba avuga yuko kugira ngo ikibazo cya FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibashe kuvugutirwa umuti hakenewe inkunga y'amahanga. Ngibyo rero ibyo twagarukaho. Reka rero mbabwira yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze kuzamurwa ikibazo gikomeye cyane. Baburugumesitiri b'amakomine biravugwa yuko ngo bamaze imyaka 3 yose badahembwa. Nibaruwa yandikiwe Perezida Tshisekedi, abayobozi b'amakomine yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaganye ikibazo bavuga ko gikomeye cyo kumara amezi 32 yose batabona imishahara, no kuvuga amafaranga abakoresheje atarishyuwe. Ibijyanye n'imishahara ntayo babonye, amafaranga bakoresheje muri misiyo n'akazi bitandukanye nayo ntayo bahawe, kandi ngo ntibabona n'agahimbaza musyi. Raporo y'umwanditsi w'inama y'abayobozi b'amakomine yitwa Kasirida Kibonde Kininde, akaba ngo n'umuyobozi wa komine ya Basoko mu ntara ya Kwiru, avuga yuko ngo nta muyobozi wa komine wigeze ahembwa kuva abemezwa n'iteka rya Perezida wa Repubulika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati tubabajwe no gutereranwa burundu n'inzego z'ubutegetsi zegerejwe abaturage kwa guverinoma nkuru. Ntabwo twigeze duhembwa kandi tumaze hafi y'amezi 32 yose. Turi ababyeyi b'imiryango bakorera leta, turi mu kaga gakabije. Turasaba rero ko hagira igikorwa kubwe nk'uko yabitangaje, ngo nubwo minisiteri ibashinzwe yabahaye nimero zibaranga abayobozi b'amakomine ngo bafite ibibazo
by'imibereho bikomeye bihungabanya cyane imikorere y'ubuyobozi bw'inzego zibanze. Baboneraho rero gutanga umuhamagaro no gutabaza byihutirwa basaba uruhare rw'umukuru w'igihugu n'Kisekedi kugira ngo batabarwe binjire rero muri iki kibazo byihutirwa ubundi bakivugutire umuti ikibe cyakemuka. Ngibyo rero ibyo twagarukaho, ngibyo kandi ibikomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugezaho aburugumesitire bamaze amezi yose 32 badahembwa. Urumva ko hari ikibazo gikomeye kandi gihangayikishije hirya no hino rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kuvugwa ibibazo nk'ibi ngibi, aho n'ubundi bagenda basaba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza kuba yabikemuraho kugira ngo bikomeze bifata umuzi. Reka rero mbashimire cyane mwe mwari muri kumwe natwe hano ku Ibendera TV muri aya makuru n'amakuru n'ubundi twagarukagaho yibanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko burasirazuba bw'iki gihugu. Reka rero mbifurize kugira umunsi mwiza, tuze gusubira amakuru n'ubundi yaraza kubagezweho mu masaha atandukanye. Mwese Imana ibarinde.